Reka rero nongere mbahereze ikaze, nongere mbasuhuze, mbifurize gukomeza kugubwa neza, mbifuriza n'umugisha w'Imana, muryango mugari bakunzi bacu tubana umunsi ku munsi. Biragaragara neza ko byamaze guhindura isura. Turi tariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026, tugiye kugaruka mu makuru yacu ku buryo bukomeye ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kurebera hamwe mu by'ukuri uko bimeze n'uko bihagaze kuri ubu ngubu hafi y'umujyi wa Bukavu. Kugeza kuri ubu ngubu bombe zirakomeye, ni nako kandi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo operasiyo zikomeje zo ku rwego rwo hejuru, aho tuze tukarebera hamwe. Mu gihe zimwe mu mpunzi zahungiye mu gihugu cy'u Burundi zamaze gutangaza ko zidashobora kugaruka mu mujyi wa Uvira mu gihe inyeshyamba za M23 zikirimo hariya. Ubwo ibyo ngibyo bitandukanye n'ibyari bimaze iminsi bigenda bitangazwa mu by'ukuri n'amavideo yagiye ahagaragara. Ibyo nabyo turagenda tubirebaho, turebe akantu ku kandi. Ni mu gihe kandi igisirikare cy'u Burundi FDNB gikomeje kugota bikomeye cyane ibice byo muri kibaya cya Rusizi, bakaba banahakoze operasiyo idasanzwe turi buze kugarukaho mu makuru yacu ahitwaga Bigobagobo, nimba ari Bigobagoba mu by'ukuri ahangaha naho ingabo z'u Burundi zamaze kugeramo. Si ako gace gusa turi buze kugenda, cyangwa se ayo makuru gusa turi buze kugenda tugarukaho. Turagaruka ahitwa Kigogo, aha ni hafi ya Uvira, tugaruke Nyantende na Murambi hafi ya Bukavu, aharimo havugira urusaku rw'amasasu umwuka byaramwe. Ariko kandi tugiye kugaruka nanone, perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva azaba perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ibihugu 55 kabisa uyu mugabo agiye kuba abiyobora, ngo nabyo turagenda tubigarukaho tubyinjamo akantu ku kandi. Si ayo makuru gusa turi buze kugenda tugarukaho, turarebera hamwe byinshi biri kugenda bivugwa. Kanda subscribe kuri utarayikanda, shimira byimazeyo abamaze kuyikanda, share, comment, like, mukane no kukazogera kugira ngo dukomeze kugenda tubana muri aya makuru yacu umunsi ku munsi. Kuko rero nari ntangiye mbibabwira, mu by'ukuri ibintu byamaze guhindura isura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biragaragara ko iyi mirwano ikomeye kandi idasanzwe mu by'ukuri igomba gusiga isobanuriro rikomeye cyane. Ni munyemerere duhere hano muri Bukavu ndetse na Uvira nyirizina. Ni urusaku rw'amasasu rwumvikanye mu gace kitwa Nyantende n'ahantu hitwa Murambi. Utu duce tubiri turi hafi ya Bukavu. Mu by'ukuri barakubwira ko operasiyo zatangiye gukorwa n'Ububiligi bwo kwinjira mu mujyi wa Bukavu. Bahereye mu nkengero, inyeshyamba za M23 zaje gukurura ngo zibasange mu matware yazo. Barakubwira ko abenshi mu basirikare boherejwe muri ibyo bice nta n'umwe wasubiyeho kubara inkuru. Igisirikare cy'Ububiligi cyohereje abakomando bageze kuri 412. Abari bashinzwe kujya gutanga imyitozo bagiye kuyitanga si na benshi, abandi bose bari hafi y'umujyi wa Bukavu. Ku munsi w'ejo mu by'ukuri hiriwe humvikana imirwano ikomeye, bivugwa ko na bamwe mu basirikare b'inyeshyamba za M23 intwaro ndetse n'ibintu by'ingenzi batangiye kubikora muri uyu mujyi wa Bukavu, kuko ngo bari kubona kuri iyi nshuro bigiye kuba bibi cyane. Ese niki gitumye M23 kugeza kuri ubu buri gace kose iri kubarizwamo ifite ubwoba kandi noneho hari abegereye ako gace nyirizina? Mu by'ukuri ndashaka ko iki kintu tukireba. Reba Bukavu, hari abahari batangiye kuyotsaho igitutu. Urebe Uvira, aho ni urucabana. Urebe muri Masisi na Rucuro, aho ho ni ibisanzwe. Wazarendo zirahari zuzuyemo, ziri kuyirasaho ubudahagarara. Ibyo biri gukorwa mu bice byinshi kandi icyarimwe. Mu by'ukuri ibi nibyo nababwenda babwira ngo ibyasinywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC, biraza gusiga izi nyeshyamba za M23 zitari ku butaka bwa Kongo. Abantu bati nayanjye. Ntibwakeye kabiri Ababiligi babohereje izindi ngabo, ndetse ibikoresho birazanwa. Bivugwa ko harimo n'ibikoresho bisanzwe ari ibya MONUSCO cyangwa iby'umuryango w'abibumbye. Reka nkoresha umuryango w'abibumbye kuko ubwo MONUSCO naryo ni ishami ryabo ariko ry'umuryango w'abibumbye. Urumva, hadaciyemo amasaha menshi ingabo za Tanzania nazo ziba zamaze gukandagira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa byabaye, barakubwira ko ngo hari ingabo za SADC, ariko SADC izaza yambaye imyenda ya UN. Icyo gihe ubwo hari uburyo bazakorana. Mu by'ukuri ibi ngibi ni ibikwereka ko
hari igishaka gukorwa kandi ku buryo bwihuse. Ibyo bintu bidatinze twagiye kubona tubona ibiganiro byaduhabyanyujijwe n'umuntu utukura, barakubwira ngo hari ibiganiro bigomba gukorwa, kumva bigakorerwa i Kinshasa ariko bikazaba biyobowe na perezida wa Angola Lourenço. Ibi byose rero birakwereka ko kandi ibyo noneho ukabona si Amerika ibigizemo uruhare, si n'ibindi bihugu by'ibihuza, ubwo na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Hari uburyo buri gukorwa, hari n'imitego iri guterwa uyu mutwe w'inyeshyamba za M23, wenda nabo bagira abanyabwenge bari gukurikirana ibintu byabo, ariko iyo yose ni imitego kandi ubona ko itazayisiga amahoro. Urusaku rw'amasasu na video rwose zagiye hanze hano Murambi na Nyankende, aho ni hafi ya Bukavu, aho abasirikari barwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa barimo binjira mu mujyi wa Bukavu. Mu by'ukuri muri Kigogo hafi ya Uvira, muri Kigongo ni Kigongo hafi ya Uvira naho havugira urusaku rw'amasasu. Barakubwira ko aka gace inyeshyamba za M23 zagakwemo, murabyibuka ko nabibatangarije, ariko mu basirikare badeployinzwe hari abateguye kujya muri kariya gace. Ku munsi w'ejo rero nibo biriwe baraswa mu by'ukuri n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FARDC, FDNB, Wazalendo n'ingabo za Tanzania. Nabo bakubwira ngo abasaga 261 baguye muri biriya bitero ku buryo budasanzwe. Mu mujyi wa Baraka naho habirimo imirwano ikomeye, ingabo za Tanzania zaraharashe. Urumva hari abasirikare b'inyeshyamba za M23 bari baratumbagiye bagera ku kiyaga cya Tanganyika, ariko bakuwemo ku buryo budasanzwe. Ibi byose rero ni ibikwereka ko kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje guhindura isura kandi bikomeye binagoranye kuri izi nyeshyamba za M23 zamaze gutangatangwa ko ziri buze kurusyaho. Nuko nguko bimeze kandi nuko bihagaze mu by'ukuri, ntabwo ari inkuru nziza mu matwi ya General Sultani Emmanuel Makenga. Reka tujye mu Burundi, tujye mu nkambi nshya iri muri ahantu hitwa Rwingi. Aha iyi nkambi iri ni milimetero 177 mu majyaruguru ya Bujumbura, aho impunzi z'abanyekongo ziherutse guhunga imirwano hagati ya FARDC n'umutwe w'inyeshyamba za M23 muri Uvira. Babajijwe ibibazo bibiri ari byo nanjye ubwo ngiye kubabwira. Barabajije ngo ese urashaka gusubira muri Uvira uyu munsi? Ubu uri mu maboko Uvira ubu iri mu maboko y'inyeshyamba za M23. Hagira bati ntabwo dushaka gusubirayo. Kahita wibaza ngo kuki udashaka gusubira muri Uvira? Ngo ndabatumiye kumva ibi bisubizo byabo, nahisemo gutangaza nta gisubizo cyabo. Impunzi zoherereje ubutumwa busobanutse Perezida wa Repubulika, ati dufite ibibazo 4 bikomeye hano, kubona amazi n'ubuvuzi biracyagoye, tubura ibiryo kandi bamwe muri twe turacyari abatagira aho tuba. Bwana Perezida, turagusaba gukora ibishoboka byose kugira ngo ugarure amahoro mu karere kacu kugira ngo dushobore gutahuka. Ibi byavuzwe n'umuvugizi w'inkambi ya Rwingi. Ubufasha bwatanzwe na guverinoma ya Kongo kuri izi mpunzi z'abanyekongo bwatanzwe na Minisitiri w'imibereho myiza y'abaturage, urumva uwo bita Eve Bazayeba, urumva Crispine Mbandu, kuri iki cyumweru tariki ya 10 Mutarama 2026. Ushobora kwibaza ngo ese ni ukubera iki izi mpunzi zidashaka gutahuka? Wenda mu nkambi mu by'ukuri ntabwo baba babayeho neza cyangwa ntabwo baba bishimye. Uko wababaza kose bakubwira ko ari ibibazo bahura nabyo by'imirire, ibibazo by'amazi, kubera ko nabo ubwabo baba bacungiwe umutekano, ariko ntabwo bashaka gutaha. Mu by'ukuri ikintu abakongomani bamaze kwiga kuri iyi nshuro cyangwa kuri izi ntambara zihuza igisirikare cya leta n'inyeshyamba za M23, bamaze kwiga ikintu kinini kuri izi nyeshyamba. Baravuga ati purito aho kugira ngo tube mu bice bigenzurwa n'izi nyeshyamba twaba mu buhungiro. Icyo kintu sinzi nimba muri kucyumva,
cyangwa muri kugisobanukirwa? Ni ikintu gikomeye cyane ntibashaka gutahuka. Ibyo ngibyo bigahurirana n'ubuzima bwa aka kanya aba banyekongo bari guhura nabwo, haba mu mujyi wa Goma biragaragara, haba muri Rucuro na Masisi, noneho imyaka bategetswe kuyitema bakayishyira hasi ngo harihishamo abarwanyi ba Wazalendo. Ibyo byose rero wabireba ukavuga ati n'ubundi se naba mva he, naba njya he? Nibura twajya dutegereza ubwo bufasha, ariko nta masasu aturi hejuru. Nta masasu aturi hejuru kabisa. Ngayo nguko rwose uko bimeze nuko byifashe. Reka tugaruke ahangaha mu byumweru bike, General Evariste Ndayishimiye azaba ari perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ni ibihugu 55. Ibihugu 55 niwe uzaba ubiyoboye mu by'ukuri. Nk'uko bisanzwe hagera igihe akavaho hakajyaho undi, ariko turibaza tuti kuri iyi nshuro kuki yabaye selected kurusha abandi bari bo bose, yagize aya majwi ari hejuru yo kugira ngo ayobore uyu muryango wa Africa Union? Mu by'ukuri tujya tubona amagambo perezida w'igihugu cy'u Burundi atangaza ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi, nabo batavuga rumwe bakamwisabira, bakamwibasira ati ni ikigoryi, ntashoboye, byinshi nyine kuri ibyo ngibyo. Ariko aka kanya hari icyo bita ko ibikorwa biruta amagambo, sibyo? Aka kanya sinumva ko umuntu udashoboye ibi bihugu byose 50 bishobora gufata umwanzuro wo kwemera ngo biyoborwe n'umuntu udashoboye. Aho hantu mashyire question mark cyangwa quotation mark, kubera ko hari ubundi ikintu kizakwereka ko umuntu ashoboye se niki? Si ibikorwa, hari ubwo ari amagambo. Ubu rero aka kanya navuga ko perezida w'igihugu cy'u Burundi hari igisubizo ahereje abantu bavuga ko adashoboye ndetse atanabashije kuba yabaye selected, gusa kuba ibi bihugu byose ariwe byahisemo kugira ngo ayobore, nuko byabonaga hari icyo ashoboye kandi hari ibyo azabasharinga. Hari ibyo azabasharinga. Igihugu cy'u Burundi si igihugu gikize cyane ngo wenda ngo bagendeye kuri icyo, nta nubwo ari igihugu twavuga ko ese ubu nabivuga gute, mbuze uburyo mbivugamo, ariko bashobora kuba bafite imari bibikiye batabizi. Mu by'ukuri kuba uyu muperezida ari we wahiswemo, hari abandi yasimbuye, hari n'abandi bagiye bayobora. Mu by'ukuri ibyo urabyumva, hari impamvu ari we wabaye selected. Amakuru akomeje kuvugwa ko AFC ngo yigaruriye akarere ka Bigobogobo ntabwo ari ukuri, ahubwo amakuru yizewe ari hariya aravuga ko guverinoma ya Kinshasa cyangwa guverinoma y'u Burundi, ingabo zayo za FDNB arizo ziri muri biriya bice bya Bigobogobo, ahantu se Bibogobogo, ni Bibogobogo, ari ingabo z'u Burundi zihari, arizo zihayoboye. Ndetse yewe usibye ibyo bice hari n'ibindi bigiye bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo biri kugenzurwa n'iki gisirikare cy'u Burundi. FDNB kabisa ariyo yiganje hariya muri biriya bice. Ibi nabyo hari icyo bivuze, hari n'icyo byerekana, hari n'icyo bisobanuye kuri iyi mirongo y'imbere ku rugamba, mu by'ukuri ku buryo budasanzwe. Tukiri aha ku ngabo z'u Burundi haravugwa amaoperasiyo akomeye kandi aremereye n'ubundi aba bahungu bakomeje kuba bari kugenda bakora hariya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu kibaya cya Rusizi, aho babaye imbogamizi ku nyeshyamba z'aba 23 zashakaga gufowadinga ngo zize zigere mu bindi bice biri hariya. Mu by'ukuri ntabwo ibyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byiburira, haba havugwa byinshi nkumva byinshi cyane. Mu by'ukuri rero hari ibigomba kwitonderwa. Ngo hari icyo mu Burundi baturiye
umupaka w'u Rwanda kubera abasirikare benshi ba FDNB boherejwe kuri uriya mupaka. Ibi ngibi reka mbabwire ko ingabo z'u Burundi zafashe umwanzuro wo gushyira abasirikare benshi ku mupaka, nta nubwo ari uw'u Rwanda n'u Burundi gusa, ahubwo ni n'uw'u Rwanda nako ni n'uw'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri ibi bice bya Uvira naho hashyizwe abasirikare batari bake, naho hashyizwe abasirikare batari bake kabisa. Ibi ngibi rero hari icyo bigaragaza n'icyo bivuze. Mu by'ukuri kuri iyi nshuro murabizi ko u Burundi butabanye neza n'u Rwanda, yewe ndetse u Burundi buri no mu ntambara n'inyeshyamba za M23, kandi izo nyeshyamba za M23 zegereye umujyi wa Uvira. Navuga ko gushyira abo basirikare benshi cyane ku mupaka, bagiye banatangaza ko harimo gucunga umutekano w'igihugu cyabo, birumvikana kuko n'u Rwanda narwo ku mupaka, ku mutekano w'u Rwanda naho bakubwira ko ari cyo kintu cyitabwaho kurusha ikindi icyo ari cyo cyose mu bintu bibaho, kugira ngo hatazagira ubaca muri humye. Mu by'ukuri rero ibyo byose ni ibikomeje gukorwa, ni n'ibikomeje kuvugwa, kuvuga ngo abaturage bafite ubwoba, ahubwo navuga ko batagira ubwoba, ahubwo nta basirikare bahashyize. Wenda buriya ni uko mutanabizi cyangwa mutanabimenya, ubundi ahantu hari umutekano wa nyawo nta nubwo ushobora kubona inzego z'umutekano, oya ntaho ushobora kuzibona rwose. Kuzibona nyine zigenda nk'uko abo baturage bavuga ati ndababona hano ku mupaka, kandi ntibyari bisanzwe, bivuze ko aho hantu hari ikintu kiri kuhatutumba. Ubundi wenda nagiye mbibona mu bihugu byo hanze bitari ibyo ku mugabane wa Afurika, wenda ku mugabane wa Aziya, aho nagerageje kugera, uba usanga kugira ngo uzabone umupolisi mu muhanda cyangwa uzabone umuntu w'inzego zo mu mutekano biragoranye, kuko sisitemu z'umutekano baba barazubatse. Ariko nyine inaha muri Afurika usanga hari amakimbirane y'ibihugu, hari amakimbirane y'abatavuga rumwe mu butegetsi, hari imitwe hirya iyo ngiyo ishaka guhirika ubutegetsi, bigatuma nyine hashyirwaho ingamba zikomeye z'ubwirinzi. Abo baturage rero begera umupaka baravuga bati turi kubona abasirikare benshi bagiye batandukanye, ariko u Burundi urabizi ko bwongereye abasirikare kabisa ku mupaka. Mu kanya nahoze numva perezida w'igihugu cy'u Burundi kabisa avuga ati mwongere imbaraga, mwongere imbaraga, mwongere imbaraga ku buryo bukomeye cyane. Ibi ngibi rero bikakwereka ko mu by'ukuri ibi bintu by'intambara hari ingaruka byagiye bigira, wabyanga wabyemera wabyanga, niko bimeze kandi niko bigaragara. Ndetse rega n'izo ntambara ziragaragara mwa bantu, ziragaragara mu bice bimwe na bimwe. Nabonye ibya M23 ntangura rero nabyo byatangiye kuzamo amananiza. Aha ngaha haraza kuba kwitonda, bakaza kureba nimba nta yindi mitego irimo, kuko namaze kubona ko buri kimwe cyose gikorwa ku butaka bwa Kongo hagiye harimo udutego mwa bantu, hagiye harimo udutego twa hato na hato, namwe kandi muze kubireba kabisa, hagiye harimo udutego twa hato na hato. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ati jyewe ikintu cyitwa intambara kabisa ndagenda ngihagarika umunsi ku munsi, ariko we n'Uburusiya n'Ubushinwa ni hasi hejuru. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashimangiye ko yashyize iherezo ku ntambara avuga ko yari imaze imyaka 30 hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagiye babigarukaho cyane bagiye babigarukaho cyane. Ni amagambo yavuze ku munsi w'ejo bundi. Bigaragara ko uyu mugabo muri biriya biganiro cyangwa mu byo basinyiye abona byaragezweho, ahubwo hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abona ko nta kibazo kikirimo. Ariko ibibazo biracyarimo, n'abayobozi bagenda babivugaho bya hato na hato, bagenda babivugaho ubone ko ahubwo nk'ubu nk'imirwano yamaze kwinjiramo n'ibindi bihugu bishya, kandi barakubwira ko ngo mu cyasinyiwe n'iriya mirwano igomba guhagarara.
reka wenda mbashimire, mbifurize gukomeza no kugubwa neza, mbifurize n'umugisha w'Imana, turagenda dusubira mu makuru yacu ari imbere.